وەکی خودیکردنا زارۆکێن خۆ ئاپێ عەبدەڵڵا و هەڤژینا خۆ مێشێن هەنگڤ حەوشا ماڵا خۆدا خودی دەکەن ji biçûkaniya xwe ve Abdullah ji bavê xwe fêrî vî karî bûye. Dibêje ku her kewarekî mêşan hewcedarî çavdêrî û xwedîkirinê ye. Di demsala biharê de tevgera mêşan geş dibe û li kulîlkan digerin. Lê ji ber kêmbûna kulîlkên biharê, Abdullah hin cûreyên taybet yên kulîlkan ji dewleta Holandayê dixwaze. دا کو تاما هنگف خوش ببه. عبدالله گلک کوار سردسته خود چیکرنه. و جبو میش نمرن وان دنخمینه و پاراستنا وان جگر ماهیارو که دکه. خدا بکاری هنش خون هم گنده عابرینه. افکاری هنی از چوچک بوم. بابیم افکارت کری. و کیفا میجیش بی کاری راحت. بابي من مر ومتكاري بيجي أبكار ما بطال نذكر جانا علي كيم دبو هندق بو ندمان متوه إنك أديش خورتاني أولي هيبان ثاني ويداني حركة مش شد بي شبركم دورا ما أفلاطي ميكم لي ويدامي كل شد بي ميجي حركاتي شد بي بشتي دا كمونتش كسبراتي شاندن رشرشتي شاندن جنم كل الكاوي هيا قال كل كي غريب ده عرضي ده شيد بن برقرانا استري افحمو شيد بتكيش معاشي وتكين قبشي دنگ وان میشان بویه بشک جیجیانا عبدالله. روزانش بربانگا سبهی و جلین تایبت بخودی کرنا میشان لخود که و دست بکاری خود که. لێگەلێک زەحمەتیên xwedîkirina mêşan heye. Bi hebûna pêwîstiyên çêkirina kewaran û hebûna hin cûreyên mêşan ku yên hingiv dikujin. Ji ber wilo pêwîst e devereke guncaw ji xwedîkirinê re were peyda kirin. موزا صور دورامك وقالك شيد بونا تعديل ياد بيته القليوه بقر هيليني والكوهنه وهي هيلينا درمان بردو هذا بكوشي يعني وامي شاشتي شعبي خو قريني بي قدر الامكان منطقه كلي نبن صعوباتي دي ترجي فوقا باي قنجي صندوقي قنجي نظامي باقجي نظامي مع برايا شمعي صناعي برايا هنا جاني امكاني وانا ناكي كلفين هالو مكلفين انا يسابق زيدي حسنا صدى ظالم ما بكرني بلكي تشيك نادر كري مش مرة أم نزعل خودیکردنا mêşan ji Abdullah re sûdeyeke aborî ye. Lê eger bihar nebe, berhema mêşan jî dê qils be. Gelek nav li mêşên hingiv tên kirin, lê Abdullah tenê mêşên kurmancî xwedî dike. ميشا كرمانجي تشلو خلكي ناب ميشي خو كرنا وشي كرنا وكا مصري وكا دولتي عالمي وكا دولتي تركا وكا دولتي خليجية ما خلكي نجس معنا بمش خورانا امجي ملاطك بون فرداش كفن فا امش جنب بقول كشكو بحتى امش زعف دارا فكرنا عنا كشوكنا امش جي ابن عيالو ولو زر وتاليا وانا رشجم دو تاليا وانا رش ولو برشاتيبا مجي مغون عبيبا مشي كرمانجي لهێلەکە din xwedîkirina mêşên hingiv hin bi hin li deverê kêm dibe. Ji ber got berhem ne li gorî xwestekê ye. Lê Abdullah dibêje eger xwedîkirin bi awayekî zanistî be û li gorî şirt û mercên vî karî be, berhem dê baş be û xwedîkirin jî dê pirtir bibe. Ekrem Salah Kurdistan 24 ji gundewarê Çelaxa.